Enkosi kakhulu ngokuhlala nathi nisasibukele apha eSABC lihaye. Saqhubeka ke mbukeli nokubhiyozela usuku lwenkcubeko. Nalapho ke mbukeli siya sanqonqoza sakubuza apha ekhaya into yokubana ingaba olusuku luthetha ntoni kuwe. Kanti ke mbukeli sinazo iindwendwe zethu, yena uNikithemba naye umnumzana uZitha. Nikithemba nawe mnumzana uZitha masinibulise sinamkele eSABC lihaye. Sisithi Happy Heritage Day. Yeah. Happy Heritage Day. Niyaphila? Siyaphila. Siyaphila. Mnumzana uZitha nivukile? Ephukile swinene inkonwini. Ndiyakubona apha into yokubana umbejembeje usixelela into yokubana namhlanje lusuku lwenkcubeko mawube mhle uthwala umqhele unxibe neshethi yakho embejembeje. Olu suku namhlanje kuwe lithetha ntoni? Yeah, well, siku lera heritage ka mina i siku ra Kubonakala ngathi asikukuva kakuhle. Masilungise into ye-sound. Nikithemba kananjalo sisalungisa umba we-sound. Ingaba kuwe mhlambe olusuku lithetha ntoni? Ngibulise kubabukeli, ngibingelele nalapha e-studio. According to me, i-Heritage Day, it's all about remembering who you are. Not only ukuthi uzozikhumbula ukuthi I am umZulu, I am umXhosa, I am uMpedi, but it's all about knowing and celebrating also, knowing your spirituality ukuthi as umuntu omnyama I have a DNA, not because of skin color sami, not because of culture yami, but also because of DNA, because of spirituality sami. So Heritage Day, it's all about celebrating, knowing who you are. Not only ukuthi ngingumZulu, ngingumXhosa, ngingumShangane, but also knowing your spirituality, knowing your roots ukuthi uqhamukaphi. Also lokho kubalekile. It does not only kuba ukuthi kufanele uzikhumbule kuphela only nge-Heritage Day, but it's something as iSouth Africa, as abantu abamnyama kufanele hlezi njalo siyikhumbula leyo. Uthetha apha ngokuzikhumbula ubuwena ukuba ungubani na. Xa ndithi Zitha, ungasabela Zitha uqinisekisa into yokubana uyavakala kakuhle? Yo bakhona babanomona baqinisekile into yobana jonga awuzuvakala eTV-ni. Masizame ukuyilungisa loo nto kuba sifuna uvakele. Andazi kwenzeka ntoni bethunana. Yini bethunana sowunxibe wamhle kangaka wangavakali. Cela siyilungise uzama unmute ivideo yakho. Uyi-unmute-ile ne? Kwangoku awukakavakali sawucela kakhulu into yokubana bayilungise ungaveli nje. Yini bazawuthi noZitha bayosikwatela kakhulu. Nikithemba usathetha njalo ngokuba uzazi bungubani. Wena uyazazi bungubani usuka phi? Khawusigrumbele kaloku into yokubana ngobani okhokho bakho. SewunguNikithemba nje namhlanje usuka phi? Ngokwami ngiyazazi ukuthi ngingubana. I know ukuthi nginguNikithemba, ngingwakaNtombela, ngihamba nezidalwa zakithi, ngihamba nabompangazitha, omahlobo, omalandela, osobahle, olukhwazi. Ngisala njalo-ke phansi inkosi yamakhosi uBhungane, uMthimkhulu Ngelengele, uMashabade washabadela inkomo nempondo zayo. Unzipho zimnyama ziyaqhwayana. I know my roots, I know ukuthi ngingubani because uzazi does not only uzazi ukuthi mina ngingubani igama lami. It also requires ukuthi yazi okhokho bakho, yazi imvelaphi yakho. I am umZulu, but do I know ukuthi ngihamba nokhokho bami? Do I njengoba nginguNikithemba ngimele isiduko sakowethu, njengoba nginguNikithemba ngithunyiwe ezweni lenyama to give hope ebantwini. Okhokho bami bangithumile, it's not i-choice yami ukuba la emhlabeni, but I know ukuthi ke
njengamanje nginguNikki Themba, I am umZulu, I should respect okhokho bami. Okhokho bami are not amadimoni. So it does not only ukuthi ngingumZulu ngisikhumbula kuphela nge-Heritage Day. I also know my spirituality ukuthi as umuntu omnyama nami I have a spiritual guider. Nami likhona ilizwe engililalelayo, ukhona umuntu ongigayidayo, angilekelele, angikhulise ngokomoya in knowing my spiritual roots. Ungathi kweli xesha langoku ukuzazi ngokomoya kubaluleke kangakanani? Sentsho yinto lena ongathi mhlawumbe xa uyithetha ingakumbi kubantu abatsha i-lifestyle yabo ayikho centered around le nto uyithethayo. Uyinxulumisana njani nokuba mhlawumbe le nto ikutyebise? Because uzothi hayi i-wealth and nale nto uyithethayo izawundisaphi? Esikhathini esiphila kuso isikhathi esishintshile, but uzazi ngokomoya is very important. Uzazi ukuthi mina yilo muntu ongigayidayo, because siphila esikhathini sama-social media. So abo-social media we listen lowa muntu nalowaya. If ungazazi ngokomoya, ungazazi ungubani, so uyalahlekiseka esikhathini samanje. Siyi-youth, siyakuthanda ubumnandi, siyakuthanda ukubhiyoza. We sometimes ubusha bethu sibusebenzisa kabi. We celebrate sithi sidla ubusha, but only to find ukuthi no celebrate ngendlela that might end up ikusasa silahlekisa. So it's important ukuthi zazi ngokomoya, know your spiritual roots, know which voice you listen to. Izazi lezo zinto very important njengabantu abasha kakhulukazi, because siyi-future ye-South Africa, siyi-future yaleli lizwe. Siyi-future yaleli lizwe. Nikki Themba, masibambe ngazibini ngexesha lakho. Sibalekile ke mbukeli, masithi qhwi evenkileni ungagunqi ubukele i-SABC Lihaye.